Jumpa lagi di Fishing Online Aceh di hari Kamis tanggal 22 bulan 5 2024 ya. Kita sold out Railpen Battle DX 4000 ya. Railpen Battle DX 4000 tujuan kota Aceh Besar ya. Tujuan Aceh Besar ya, barang ori. Railpen Battle DX 4000 tujuan Aceh Besar ya. Nama berdua? Hah? Nama berdua? Ni okey confirm. Wali mang sih. Yang ha? 20, 25, 28, 20, 25. Itu yang 60. Nyo tengok. Yang kanan mobil beding. Ni 5. Railpen DX 4000 ya. Tujuan Aceh Besar ya. Sold out di pagi hari ini tanggal 22 bulan 5 2025 ya. Barang super ori. Barang ori ya. Barang ori pen. Ini spare part-nya ya. Langsung kita packing ya. Langsung kita packing Railpen Battle DX 4 ya. OTW Aceh Besar. Yang minat Railpen langsung cek di keranjang kuning ya.